Kiumia kimwe thutha wa mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi Paul Rono kurugamia wira arugamiria githii kia macani kia michi mikuru kaunti-ini ya Meru, ikinya riri ni ritungitio uregani o ringi ni arugamiria matinga ma zoni ya mbere iria turanagiria ithii cia Kiambu na zoni ya gatano ya ithii cia Kirinyaga. Ici ni indo citu tutigoka gwathirwo indo citu naguo na ithuĩ tuthiĩte wega na muthungu augaga if it's working why fix it. Thirikari igirire kahua murimo wa kahua ni kurira riraga niguo ikigirira beniko murimo wa beniko ni athirire niguo ikigirira sukari ikigirira iria ithuĩ turauga ithuĩ tuhotaga kwigitira ithuĩ tuhotaga kwirimira na tutige kindu tuhoya kuma gwĩ thirikari. Muikariri giti wa zoni ya gatano John Mithamo wa Suzana niwe uruguritie miario ya kurunga ciiko cia Rono, akiuga matinga ma macani ni merugamirire na matiagirire kuramatwo ni thirikari kuona arimi nio mathuraga arugamiriri ao. Wakulima wenyewe ndio watakuwa wakiamua mambo yao. Kama wakulima wakisema wanataka uchaguzi, tunafanya uchaguzi saa hiyo. Lakini si wewe unakaa ofisi unaanza kuja kusema ati watu wafanye uchaguzi. Hiyo mambo tumemaliza. Na kama hapa kwetu ndima tumepitisha mpaka 2027. Atongoria aya no marorota utungata wa bodi ya uramati wa macani, makiuga itonyereire wira uria itathukiirwo ni watho nera ikara ikihingicaga thuguri ya macani bururi-ini. Nyinyi tusaidieni kutafuta soko, na mkitafuta soko muondoke. Hakuna kazi nyingine kwa sababu sisi tunalipa ushuru. Hiyo ushuru tunalipa ndio tunaitisha kazi yake. T-Board ifanye kazi yake ya kutafuta soko, sio kuingililia wakulima na kuingilia siasa ya wakulima. Hindi ya mucemanio wa o mwaka wa arimi a macani itinga-ini ria Ndima kaunti-ini ya Kirinyaga, arimi ni mathomeirwo mathabu ma mwaka muhituku makimenyithio uria mbeca ciao cihuthikite na ndeto igie gikiro kia macani maria arimi maratua yaririirio na njira nene. Koguo no kondu twite majani mega tikuraga na uruganite waririo kahora uthondeke majani nikio makinyi magwika atia na ithuĩ tuge atire tukiuma hae tuthio tukihunjagiria andu aitu tumere matu majani ke mundu uria aragura macani endaga macani mega ni undu ucio ngikorwo macani mari otuite ti mega ona uria aranya ni ekunyua gikaga ate agitetaga tutikwenda inegene ringi ri uhoro wa quality bwana watari andu acio akua field service akao ni ukwenda wongererwo andu a wira a field service ndio tigwa andu. Tumeweka mikakati na policy ya kureduce cost of production, na jambo hilo moja la cost of production tumefanya ni kupunguza yale management fee yenye tunacharge mkulima kuangalia hiyo majani chai. Tumeitoa kutoka 2.5% tumeilete sasa mpaka 1.5%. Na kuona gutikoretwo na waragania hindi ya mathabu ma mbeca cia arimi, undu uria ukoretwo ukirehe ngucanio, wa Suzana augite ati mathabu marikagirwo itinga-ini mucemanio-ini wa arimi niguo makamenya mbeca iria maraheo ta bonathi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.